Jua-jua sehat kita kerina ija bape kita ringan. Serina turang kekelagan Tuhan meriah kulta, juga kita bahasa cara pepalam pusu, sini dibahas kanal YouTube YKB berbahasa Karo. Guna ngalokan kata di bata, resada kita ibas toto, bertoto kita. Tuhan di bata, Bapa kami sini surga. Dipuji, disembah ras dimuliakan kami kam Bapa warienda. Sebab kami di warienda, kerina arkiteken kelengate, kesetiaan ras kini windu. Betada hati kami megiken katalu, rana kaman kami kerina Bapa. Alu kuasa kesahulu si badia. Reh kami man bandu, ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kata di bata seri di bas surat wasiat warienda alu judul muji ras patuh mandi bata. Terpalaskan Mazmur siwah 15 sada sehitu jana si jadi penekanan megapkan sada ras pituna kata Tuhan nina. Mari kita rende muji Tuhan, tersurak-surak mandi bata kecionta, sebab ia kap di batanta, kita bangsa si ikelengina, kita desken rarasen biri-biri si ipermakanina. Senina turang kekelengan Tuhan, sekalang anak aktivis gereja, rehia nuri-nuri man panditana nina. Papahangku labali sanga gereja ras di rumah. Gereja bapangku itandai kalak si rajin ngelai ras muji Tuhan. Tapi di rumah ia lain kal. Rusur ia merawa, nergal, ras naling-naling alu kata-kata kasar, sirbahanca mesui pusuk kami kerina. Sina turang kepada Tuhan. Pemazmur ngajuk bangsa Israel, laku muji Tuhan, sebab ia kap di bata. Pemazmur leduhkan ugah hebatna penemani, ras pengkawali Tuhan man bangsana. Tuhan kawali bangsana, desken permakan, engkelengi biri-birina. Amina bagi, pemazmur ngajuk kita, la terjeng muji Tuhan ras rende, tapi be alu kepatuhan, megiken ras dalanken pratenna. Kita patuh, desken biri-biri, nandai, rasngit megiken sora permakan, dingin ngikutken dalan si tuduhken permakan man biri-biri. Semaka pujin si isurakan kita man di bata, la terjembi berengenca, sila lider tina, tapi pe teridah ibas perukuran ras perbahanenta sewari-wari, suara singena ade Tuhan. Serina turang kegeran Tuhan. Ulu pujinta man Tuhan. Harus re ibas pusuh si patuh man di bata. Muji di bata la alu biberta menca, tapi pe iung putih alu kepatuhan begiken ras dalanken singena Atena. Alu bagi lid kini resadan si bulan antara kata pujin ras perbahanan. Enda si katakan ngeluh muji Tuhan alu kerina dampar kegeluhenta. Amin. Mari resada kita ibas toto. Go yalokan kami katandu si badia Bapa. Telah kami muji Tuhan,
ingin patuh man pandu. Enda mesingin atendu gunai dalankan kami. Sampati kami, anu kuasa kesasi badia, dalankan katahan wibas kedulung kami. Ibas kelar Tuhan Yesus, urut kami berdoa. Amin. Si barenda me kata di bata, siapun kita warienda. Ola lupa, si like, subscribe, ras bagikan man, terem teman-teman. Di bata tetap masuk kita terima. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.